Dobar dan ljudi, moje ime je Pavle, vi gledate kanal Fragrance Trip. Danas ćemo pričati o 3 fantastična parfema koja su odskoro u mojoj kolekciji. Bez daljeg odugovlačenja da pređemo na poentu. Prvi parfem o kojem ćemo danas pričati jeste Issey Miyake L'Odyssey Pour Homme Fresh. Jako lep akvatični parfem, nisam ovo očekivao. Verujte mi, ovaj parfem mi se mnogo više sviđa od originala. Bukvalno je za L'Odyssey ono što je esenca za Acqua di Gio. Iako se ovaj zove Fresh, ima više dubine i bolje performanse od običnog. Miris podsjeća na običan, samo umjesto one njegove prepoznatljive note juzua, ovdje imamo grapefruit koji u kombinaciji sa bergamotom, ruzmarinom, mentom i još gomilom nota daje jedan savršen letnji akvatik koji jedva čekam da nosim po toplom vremenu. Prvi parfem koji smo imali ovdje danas, L'Odyssey Pour Homme Fresh. Drugi parfem o kome želim danas da vam pričam jeste jedan jako jeftin parfem. Parfem koji bukvalno možete kupiti za 15 eura, otprilike, nisam siguran koliko tačno košta, ali između 1.500 i 2 dinara, što je bukvalno krađa. Parfem o kome se radi Just Jack Wood Oak. Proizvodi ga kompanija Sterling koja također proizvodi i Armaf parfeme. Tako da nisam mnogo očekivao od ovog parfema, jedini moj susret sa Armaf parfemima je bio sa Club de Nuit Intensom, poznatim klonom Aventusa, i iskren da budem. Tako da nisam puno očekivao, pogotovo od linije koja bi trebalo da bude kao još pristupačnija od Armafa. Inače svi ovi Just Jack parfemi su klonovi nekog Tom Fordovog parfema. Ovaj ovdje konkretno klon Oud Wooda, i da budem iskren sa vama, iako kvalitet i performanse nisu nešto preterani kod ovog parfema, kao što se ne može ni očekivati za tu cenu, ovo je fantastičan klon. Otvaranje pogotovo određeno nekih 95-97%, isto ajde sada da lupim. Definitivno nešto što vredi posjedovati i nešto što morate probati, pogotovo ukoliko ste početnik. Just Jack Wood Oak. I posljednji parfem koji imam ovdje danas na totalno drugom spektru. Ovaj malo čas je bio jedan od najjeftinijih parfema koje možete naći, a da je dobar. Ovaj ovdje je jako skup, kada vidite koje bit će vam sve jasno. Roja Dove Scandal Extract Parfum verzija. Jedan savršeni aromatični fužer. Koliko to volite, ukoliko volite barbershop parfeme i nije vam problem da izdvojite novac za parfem od Roje Dova, obavezno probajte ovaj. Iako sam ga dobio svega pre nekoliko dana, uvukao mi se pod kožu i moram vam reći da polako ulazi u moja top 3 fužer parfema. Znate koliko volim tu kategoriju, tako da vam to mnogo toga može reći. Roja Dove Scandal. To bi bilo to za danas. Ukoliko vam se dopada ono što ste vidjeli, lupite like, lupite subscribe, ostavite svoj komentar, napišite šta mislite o ovim parfemima i preporuku za ono što biste želeli da vidite u sljedećem klipu. Do tada, pozdrav!